Good morning. Akwa Sonko as a bar cafe Badwam Badwam Ahosepe Jumezi inye and pay menye okuku de mipa na atena se a mezen komo twetwe a oye homo ye dew miserable is no e the founder president for the Brothers and Sisters Association akwa ba bebiom se cafe Badwam ha de na epede eba na ebinyes ho pa bi iza maka chodo ojowlu police station in Chan Honoma into the Bomazana Bra or Nyoku Yaro Kwankwa, I do Jolua, a Kadajolu police station Honma, you do Honoma, or if you can say white and black in the way painting on Yara Kwankwa Bra, Naba Pebi, Papa Bina War Suzy, a farm home. 25 years in me, and now my guest no was summer here, no crum had in Zay. Nyame amani bi papa ahon fesuze o bi papa na damara na se ehwe no nyom messages anu nyom carry otomo hwe situation na wa ya nyom wo ho hit to hit back to back pa wo krom hade na mami ozama hen but so na say ye shada enten kada first no enten no wa hade obama hen da man says ni na mo ye bia no obama ye hu or celebrate 25 years this year nyakopon na hye nyam papa dwumeza obezi wo 25 years ni nyaro no o wa hade obabo hen amenze anapei say Black Stars nyum ye ode na et Black Stars nyum etumi twa na asa jama no okoye mo ho papa na inyim Madam Grace Ashi and pay or no and I am a guest or Ahosepe do mommy. Good morning. Good morning, my dear. Hey, I for hopa per life papa. You selling in all when your life will. Life dear. Eja, you need batunya kakra. So say a sikenya for any preman. Good morning, good morning, Mami. Yamiasi. Into no, yapats nehede, na Gen Z na Generation X of no. Na when you know, but I know when you house and illumination. What can the grace ashia? Come on, some kakra too, from a hen. Medasi, a dear for Mutimi, and a permit baby a mobia. The Yamias saw them quite their chain. Grace Ashley, abayo bia ofri bron ene ahafo meka se samre na te se de achiche munti me free bron bono region ane na me wo enuafo bebre me first born e wo me ma me mam ba me papa mam de me ko animu pa ye do so nti no na Grace Ashley e enyumoto adwuma semra no wo be 12 years e was Sunday school and no de baba kakra ye kwasu ye ko school chese me de me ho bibia e fa nyumoto ho e wo school mu ene ne na me ye bia na along the line na ye nyina ye ba no e na nyame adom ya sorry started say lead praises and worship and ya can e ka say be man series upon series dia ye yes say enti ye upon it to fine nyankopon adom every 1999 eba 2000 na pa na menwuma nkasa e sheda ye den epie enwuma na edikan ye adia yesu waya mami mi woni aminyo mi woni aminkampo sanyo na me kofa helicopter edi twa me video samre no na me ba enwum adwuma no wo promote a eden na obi a mini producer Mr. Bright Ashley, my late husband, a radin fan currency, ebi obia papa ejina ne nan so say your best sad no matter what you kita producer by the staff of forever and yes sad the situation of the video Emma enam so Emma your video no be yes so no ko enti nkrofo ani be ba enwom no so na ehwa na radin na ma o de pagya me no achi me sign by out to be me no joy yesu no fair me ni kra makebo enkebo salo hello my forward to me ni kra makebo no fair me jalawa ya de sanyo mi na ba ye ebi chire ya de gesemeni ahoyirampa bom oyin piretenim asotori bia wobo yesu ekofa ni na e de bae enu achi no me sign by out I am in your presence Lord bless me now I am in your presence Lord bless me everybody blow your trumpet la 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 la
and I kofa eno so e de bae eno achi e kofa nyum onyame wo mremo bia o emre no ma ya to boase o minue e wo mremo bia o mrema ya to no say ye hweda hit ze sa back to back just so mo mira yes the man next day a boy after disaster be see what that was anya Ghana na see ye wet center. Wow. Yes. Plane ko bomba. Ohonu juru yin no. Entina we so we are seeing on say affected the whole world. Okay. Enti we are seeing na esu. We are seeing na etwa jajo but awurade no on na bo ni we are see. On na nim na oye. Enti sara na. Say you can say you to Grace Ashi don yomo hadiza every answer na black star bebre mama aye adwuma nyame shiro 25 years of God's goodness. Minim dey launch wa chapel or yeah Sunday you know abadwumezi na ebezi go 25 years me da se atie for ane ahwefo amohwe me 25 years no Awurade ya Adom ya to nyuma enti anytime ya baye ya dwen say yes celebrate your 25 years no sometimes what tenase na we looking around and edu baby a giving back to the society omo so mu no omo kra mu no omo ma won so ya gibu tu mu a wunya platform a wabenya edin sansa ya nwom no e na ama wanya din sa wo hye wo dan mu a edin we ebekọ hemfa nanso abontensofo nyina agi tu mu enti sa na tie dia as a 25 years journey a me tui me bom modern di social intervention bi ebam sesia no yekonja nka ho yekọ akunafo ho yekọ aged yekọ ha. But there are some things be wa aya na nipa ya adwene sheda eni so enti me fa project bi to say family hygiene family hygiene ya de bia edi ema ni nya pa and this time ya pese ye tu ya kire ma no na ya educate boys around us no omwate ase ye edru sabe ya menstrual cycle na okay it's feminine hygiene okay edru ya menstrual cycle na from JHS sai hono unsa ya na ehon na ma no every month bia oba bia e wo 1 week bi o ye mudi but emema na ntiase onya hu sa style enti no ya pese ya educate you on say bosomi no edru na bosomi bia first week and last week and middle no oba bia ye mudi a treat ni ye if you say ebia na situation na wo no ontimi nya dan enka it happen in the classrooms on so ba no bi ho ba o protecting no nti na bi o de cardigan bi o de abona card so wo abetena se boko boys ni bi ha bi no wa betwe onim ne awokom what you say the drew baby a otimi ka so obi ntwa aduane ma me on sorry o feel say asa na ho onye asa na ho asai wonje wo hu ni eduru sa atam na ese mrantie no ette sa ade na se ede edemai no mo ne ye nante yie ntimi ye ma dwene say with this no ye be call villages and I say 16 regions no ye be top na ye ntimi nwura baby anti at least ye wura region mu ye nya at least 4 or 2 schools to educate them and then ye be ja bibi ye be ja ne say one girl child one pad. Wow. That is what I want to do. Wow. Nyami shiro papa because the mo pad say me wa be issues papa is am him pad no bo no nye ekọ ye no nkras ne bebrem ho onyim obi mpo hu bi kwada into no or your good initiative papa into no e be your concert. Oh, ye be your concert. Your concert no ya hwehwe niam nyina but nyame ya adoma your final grand finale no nyame ya adoma ye date na nkasa unsa ya na ye nuanu bi wo date ni bi wo nti mra na ye no ebi mu date ni ye date no o hwa na ya crash nti no we looking at September October November there nti no ye te he de ye be ma abonten so for no mansa ka pepe mama waso ate ni tu na support no in fact a heavy one. Okay. A heavy concert. 25 years. 25 years. Wet celebrating. Final heavy concert. Do was a again. It's no pardon no was support and you be more or support and not can be na me waha and companies ya started the proposals any idea air mountain. Okay. When we say gender way a issue the be come ho. Ghana Education Service way a issue the be come ho. Any company be a bit me a boy on this. If you say
yen health wise as a man ejina sa ne ma we so ba bi ade no wo no enya ade a bibi kɔ hɔ a wutimi ye ho hwe but wutimi protect ho yi a ebetimi ama wanyini yie pa enti companies a ye beba ma akwan so bia no yesere mo na matie na ma sponsorship and as I say yes before I bokone wa say wona baby a mama eza to go ansa na akonna so obi pede or support wa kitwa bi enso so afroba ku bi apa de ta wo photo wodo de bi a were top ada ma abofa be bi ana abofa be ba sa meze mehin bia no obagina wenya kwan oze pad na komo frama no because the part situation is or you serious pa anti no yeah that's papa de 25 years anjo wan kote ho na erigin gan nkete ese ni nyina wono ho nyame hiro na omo mboa so na etum na eza ye nti no release a new song bia na me de one single biaba nti enche ye be hu no social media no so enche kra o see mempa you can say the title no enwum no o say my prayer when we say journey ya ye namu no ups and downs rejection and accepting enema bebre na ye wurem ye ka papa nyame age ba ni nyina mu ye kwaso abompa ye say urade on dane bibi biara enye adepa bia ma ne nyenhira emfama ye enti ono na ye nyame a odane shebre ani nyame a odane ensesaye nyame a odane areho esere se on dane bibia eye negative ema ne nyenhira emfama ye enti title no eye my prayer. Okay. Now, me kind of one time, no. Before we release new mukran, me said that you what that should be my home pay about no more conscience. I don't want what I because so one yanisa. That is what we know. Sana yenim say enyum de o de ba bonten wo home pay. Ansa na wetimi de aba na eba yankopon so adoma boaye apushi ayedai. Say na be kanipa akoma because enyum say wotia e kan obi asem. Okay. Enti no obi betimi age atum na ono nso ogina so de bone mpaye na awurade atimi ayedai etie no sa amen no ho asamara nyen ma quickly no minyuzi black stars ho komo minyima sisi asa wadwena because yen winning and why back to back am here no into minyim sa I am motivated winning na motivate to there ye bibi for my black stars ana me one presenter be say me the only person Black Stars mommy broken hearted. Me Black Stars breaking me heart because the kind of draw me walk. Sir, now no me stadium. I went there. Wow. Went yes and Pankaba was na me ma commentary back to back. Hey. Yadi kaya kase. Omani ye yemman. Nipa onja asemu no. Na te se na adwene na bia na nye nipa adwene na woni ti. Ade bia si a yetimi edane ani me ye gana ni enti no nia mitimi ye ede ma oman no se na be ma ye nuanu mu nyina ho ato because me receive a lot of calls me nyankrofo e ma sesi ai ebi mo ayo mo adwen se se me ko studio na me ye nwom e ma new players no so a omo aba no enti no Black Star de ye de full support ede ma omo se na ye ne da no ye wa hoden ko ade a ye be ye ne ye betimi bia. Hey, my number is 0244 61 64 60 0244 61 64 60. Oh, friend, you better direct you to the management. Be our person, your person, your official, your bema wine, or person promote too, so or the Maya, your do be a baby, so be beer. And once a man. Okay. Into the to the more can no one moment na Ghana for one support to the mind. The way a pen me papa but who opinion or one ma okay was a second ka one sanya ma one body hono then to the BBL be quiet na botox na ze abonte mo se nyame wa boye nyina what you say me dey Sabi, I am nobody to condemn anybody. Okay. Obia na nea ope. Me obaya, me mfase kanka. Me misro me hono. Misro me ho pa. Okay. Ya ti wada da na nkasa kura na, ye mfa ren kan hono. Enyini won ye de ba. Enyini ade ba ko me pese obia beti ase growth. E won ye de ba. Okay. Growth na nkasa e ba e de ni pain e de ba.
ena me baby amadru no mahu enyi enti minim ne ewom enti me de mintimi nya bibia wo ne nyame ya ama me ho me de se ya na mpesa me kono enti se obi wo ne sika na obeya so be it me de no de individual affair ba one kasa ebeya bibi da mebeya na me nya bi da mintimi nya bi da okay okay me ni sika me de beye ena me nye okay because me wo a lot to do enti no on say wo sika na se e boro so a ene ma bebre ho abetimi aye ba ye ni ma na mro so enti me nye but me wa me nye no 25 years enya sponsors ni yeguso sama siya ba I attack up the niska enti no but make sure they know say sika ni me ni bi I don't have money. That's all over by idea and propone and support. Okay. And we was sika na say me de kwaya sa ade we na me ba wa be fi mi. So won fi mi. Okay. I Ghana for no sometimes I am a funny so kakra. Onim say sometimes that dey Ghana for be kan wa sempa no. Omo so di akire o. Won hweye. Ghana for be kan dey omo se yam pe we yam ba nipa no so yom be di akire pepepe. Enti aya ne ma ne bi wo a mo ma yen ja ne se ne etie. Nipa mo chew because mom pa de no but eba wi a you embrace it. Do better. Enti scan de ye ni bi ba 25 years ne ebe ya mo wa nyame be nyambe bibia be kama nti no me da se minim say last word o bibia pede last word Imagine and Fusion Global a partner me mo kan ho na me ni omo eye journey no nti no samre partners na e ba nyina no ye de omo din beba enche kra enim se nkrofo guso na because ye nwie ye nti na ye ntimi emfa edi no emai no nti me da obi bia ase ene obi wo ana ohwe me na ebediro obi na watukwan me da Ghana fo nyina ase mo ama so me mo ama tie me nwom mo ama support me mo ama bompa ya ama me mo a modi musika aso me mo ama ba bediro baby ya sabe me nyare me hwe nyame a me da so etia no na me hira mo nyina mo especially asofo any presenters na me hira mo na mo kura ya mama ya ne ayi nti ye koso ano e beda mase bebre e wo baby a maboai ama ya nwontro apagyan e de bediro Ghana for oba ya me do mo pa o nti me hira mo e ba makwanso a momoai na fe brasta no me hira mo is back into my nyere ho omo ho massive support na omo ho mo na sorry into my nyere ho and support ho okay into no medas papa na me shiro na jembra na pay na enye mo otwetwe nkomo into no aha na yeze nkomo twetwe no yizibesi bo mozna na kokko support no yentu po ya cheese o ba yenya cheese ansana ya soro do akọ yenya cheese olanti na ya yetonse yes 25 years cheese nti no major wa had is no e be fancy do special thanks to cafe banwa the day bia wo be ho na abo to ho is my hand mini obed e be obotwa camera opd production assistant papa nyame hye ho nyina wo no studio ho nyina no nyame hye ho me de besi ha nyame ya adoma ye besa na ye hye abu thank you so much